Ladangi pe saudom jongi. Ladangi pe shaki haki inga sem jongi. Ngilaban yoi. Wat hapo ki inga sem jongi ro. Ngimju ai jaka yau bele. Ngimju ai por yau bele. Ngimju bu por nagadenda au bele. Ngimju don por bandua haki inga sem jongi. Ngimju don por nagadenda ban mane yau Jesu. Ngidon por tang nagabenda yalade. Ngi pengala yaga jingim jongi kayim basa bamben jakashu yau Jesu. Buon ki ingasem hagane ka jakaba menda kimju la por nagabenda Jesu. Many people in their life, they have no time for God. They have no time for Jesus. They have no love for Jesus, and they are not able to recognize Jesus in their life too. Kaneka longa jimma jong kaneka juk. Kim junang ban yidiau Jesu. Kim junang ban bupor yau Jesu. Kim junang ban ai jaka yau Jesu. Namar bale ke jimbun pai. Jimbun ki kam. Ki kon samaj angane ke juk kimju don posh nagabendau Jesu namar ki pinda ha ki ingba sa jongi ha ke deno jongi dakiye ke baaro jongane ke perte lese kalam Allah ki mobile games ke jinge lakai babon jai lese ke jingro ai ke jingdem lese bon ke baaro ka penmendo yake light no Jesu kidon jaka kumjuru kikini ki pa jongane ke juk menda haki inga sem jongi haki jingim jongi bonsi kimjulaban lap yau Jesu kimjulaban shem lap yau nompenim haki jingim jongi kane kalonga jimma jongane ka juk bon kikina hakane ka juk ki kuslai halar ka puli ka putti jongi kunno kilaben pasma kunno kilaben yo kam ki jam kunno kilaben kyu kardan ha ka jingo slai jingem jongi kinju kuslai kunno kilaben kindio ya ka jingem jongi shak kardan jongo nompenim shak senda jongo nompenim kunno kilaben yiba shakri au Jesu kim don porshu